Abusa for mo nyina akwa babra so say ye de omamu enkomotwetwe no ebremo ena no pay yemi mo be kan ye ho honorable George Kuntu Blankson former MP Kumfi honorable Akwaba ne nam fo mo no mane say Raskuntu respect wa just respect and say mo hu no ye kuli high ye kulu mama honorable Kwabna Henry Kwabna Kukofu legal practitioner MP Bantama constituency honorable Akwaba apombo kodi adom ne paibo okay na me nimisa ba ha nka be ma ba health segment because you kasa about tree planting said so dey wodi mu anya hwe semre wo mtimi kakra bi beso so yo mate tie mu okay Raskuntu respect dem pese ya na asema be me nim so follow from the first time the story broke nipa yemotion no say hey asemi bia bedu Ghana ha and then there was the view say oh I didn't see what takrade and na yehu because takrade ye oil town e be say ahoho bi na begu ho amamfo bohu mba mo hwe mo hu yie they say twist ne turns bi a ebe mu no ama ade na akoye manya kakra na yate say please pedimfo ato mo nsa afre raba ne say omra na said ye titire de ebia na story no ankoye said de kane no e baaye no said na ete said ye okan no pepepa de na kirew se anti sa na ekoye de ebe ba ba kire nso so a de say na ye besi aka asem yo tike mamemfa akwanje du na yinchia etifo amohwe ya na pay wo maimu na amanane na esuafo so a nde nyame abo mo wotro won so hwe nyame omo ahoden nkai no ntumi ntro mo especially enuanom be bia omo so omhwe empa Ukumasi was a Christian University okay sister Christian Service University sister awodin ho kwada Linda Chan na ne dom anape chi on pe omo tro omo so hwe ti esre nyame adom na hoden ma omo na mom tike min kan wi na me o de mi chia me peso ado ekunfiman na Ghana man tike se ehwe asem no bra obotogwa na obiara oyo mambapa oyo owarfo anade eja ana onya abadai sunsuma eya yimhihye na ye hyase de na eba asem na orobo mahimi nti yina ya de anu tumi de moti biara ode wo hwehwem kosi asem wohu dam ewurikadefo ana abonefo a wonze wonpe bibipa mfa ma my Ghana na de bia wo pede wodi dimban wodi ma my Ghana na wo betoro wase ma man ni mo bada ho fan ma abofra abawa o ababawa anada branch bia so obenya ne fa wodi o sande oba no wa chiri ni o chaso bia obechiri obenyin osande obonefo de onyim obenyin no onyim obesia osande bra na adwene kem de ewudi obedi nkote da obedi tie nyina na yensunu gu yengem yerusu sre nyame na tike abawe menyimin no Adom FM me started them ko Adom wotema okay obai Adom FM kede Adom no program wole Stars of Adom FM okay ti wo enyimdi bi de nyame abode enyimdi oza mo talent bi no wa afro no wotete wan mo obeya obe ready street children nti we so Adom FM fo abado de dam no wa mama wenya presenters bebre a nyame adom ododom won nka oresei na ba we ka na akofa da mazizaba na se tikesi ye hwe asem ni kutuduma oropumpon ru be ya na anhwe anemu akoya werem osande enhwehwema waye kodo ande da mitei interview oye presenters ni bia wokọ ho wo hospital ho wodi wenye de echi abo akohoma kodu mpempenso a na wo pa kire de ade no oya ye 419 nyo oya ye 419 do police fo won wie won susu fensen won hwehwem de kofi wie enti all he do e din wodi na ntwumu nta ho
nti wo hwe asem mo kodu na nanyi ya akese nti wo de kwa akese ana wa ma do pa odaba police etil tenabia de won behwe na won ye anape metie doctor na o fi na o hwe na o se ode ne won zaman so ode call oye ehwehwem abodi nyansepa ehwehwem tenabia oye laboratory won fa no ho mbuaye mbae nti sia me yin na ye ka no ayede obeye ayede onye ayede obeye ayede onye nti me fi de ode ye nya ho abotar na ye twem wode mate de anapesu me tie interview na ye na wode a police funeral wo ba friend central fo ehyiedi enedue yi na wode atugwa nti me fi de so wo ye da madena ne ye behu ma osha asem no mu sisi akoye de abubumbaba sinyima abo no fere abubumbaba sebu no akohyem no onwi yo so otena bonti no onwi yo obiara enyim chise ono a no obehu enti mayema osunsan ompem ne yenhwe bra brodeba obefa tiefo we de ne ahwefo nyina asema yewura kuntu akofa aba no nti se wonimu aboa bi oyefana bubumaba na obehunu na enua tiantian atwa ne ho ahia na no na mpanimfo se aboa no ne ho wonwa because wontumi hu se waya ade no da ho ene wakohyem anaso wakohyem no ena oyeye nti ye de ye kase bebuo se asem no ne kana kwakwa ete se bubumaba no so wakohyem ene wonwunu yi o se no wa abonten so ene de obi anim eche se ade no eye mysterious no nti momfa na no pay mfa nka mo kasa ho se abubumaba ero so mo de aka ho honorable se na no ye tete ha na no so ye se aba ye bi ono so ni mfoni bi pasa eno so beto dwa ene awura yi ha no so de ba in fact no kra de ministry no kra be kan se the way I see spread the pictures no yenye cautious na wakoye lawyer ni India ma enka menim se bia dakro Ghana ye beduru ho a man bi te se India se ye ka se ya correct obi ani ho kwan se o publish omo pictures na they receiving a criminal sanctions attached to it se wunnim na ye ka se ye rep obi so ya akoda so ye pani na udane pictures e dia ye try nipa na omo correct na won so no ye try obi ka ho ba se Ghana ha ye no ye social media ne ade na mse ma ya fa no free nti obi atimi bibi ato net so ma ne ye nti e bia ye kɔ anim no ye behwe ho asemaka but ye samra so bi awuraba ya asemi na ya hukumatuo sesei ba bia akɔduru no ye be fa de san yo la tike me ma wahwefo nyina ache titru me flag bearer na nadu dan kwakufu ado enra onya kwanya ne nsontrofo ebi no munua no bi twetwe nkomo na emsem repem no ye bedu sudusu na yahwe ya de a nkranhye sem wo papa na ebeboa Ghana edwumadie ne democracy as we move on minuanum so obantuma pesi aso de mitimi nya wo mumu titru chairman entwene parliament for afenso no nua se maka ne enua no nua ya de ehia papa no kre na ewura no eka de ehia eyewom enu ti ehia ma se you protect your heritage onim se tike oba parliament of Ghana bantama mpipe na oye professional forester oh sir oh yes come na okay what hey meti hey una ate ho professional forester natural resource management na me first and second degree were renewable natural resources and me masters in non-renewable natural resources in law oil and gas law if you combine boom it just unia get them you can natural resources there they are there bismit mi achira adwene kakra afa ho na ye de anu hu ekan ye se de na krache ne kan forestry commission na oman no your constitution emma won mandate won se omuhwe yenu adua ne ye kwaye ne ade ho ban indeed ukọ bible mu a the first adwuma onyame de man nipa they said the kind the first board edin trum no he admonished man to protect name and all those things natural resources enuane wenum nyina ka ho na CCA yete ha oman mu central for mbabwai ana Achimota forest ya no he the only green belt wo capital ha ase bibini na esenua age windbreaks ya ye ken ene mframa ye humi ka etwam koi se ba absorb carbon dioxide no
na give away oxygen by photosynthesis processes na ye obi ankorankora bi kura krata say hwan order no aba ho ba abaji aboso abese no Achimota school. It took parliamentary select committee anka ye brom wo ho no ane ka police for brom asemo but nwonyam Kenya me say sa intervention na etuye no be dimu akotene na mempanifo honorable Benito B ranking member idimu akotene no ampa yetimi restore amane asumdua ba obio plantation development program and the J Kufuor's government MPP aban initiative near the HEPIC home for so any binidua dua so many trees over so many districts. Me personally address it do must provide 600 hectares of plantation development my employment assign farmers susu dua nuane nti be ma food basket no yade a yahomka. We need to be doing things practically. Oko Kumasi abrepo Kumasi Girls Secondary School ho enua shata ho nyina me Kwabena Kokofu ana initiative ya midua 2006 ene okwa si o master teacher tikini bi kra ton the year developmental project to school ho schools ahodo bebre enti yade a ehia na no wo hwim monkola ekoyi UTV school ni dance nyina apa bia ba akokra ni ho mama carpenter for ana makofa si madako ji social da paba na ye kanua ho asempa sa papa especially you do sa forestry week now. Yes, because say ade a yemfa yani nko ho papa daddy da bra ne nka mate red plus reduction of emission through deforestation and then forest degradation and idea ehia governmental and state attention forestry for bo Muhammad papa yura chief executive Mr. Afaridati onen empeni for idea o mani ko Ghana forest unti mo me mo so ne mo abaso quickly to the also empahe ane ante se nipa bi nanam kuntuna ase se ya nimonyam no mo pew se sika no mo pew untimenti ase ababa wa edie ba yi na ya yam hihie sem se de okay me a mete no foforo na twetwema so kakra uyam hyew me yam hyew se wo mamba sa pepe a manyini sa pepe tu uyam hyew se se nka me bana nkubia ni se ya sa ehini ekoi afenso kra ba me pesu ya so a ma go bebre ase bi omu ko munyuma so ebi mu sua de pam ebi sua de ebi no mu odwemo mu ya de eti we be pie free bantama na ka me yende na se ya so no ba bi a pie free na edidi mu a betretra ba na fe de ye titi na de ye huni se manage stage manage enom ne ade na se minima de kodi a se ya mpasa de ye ka no no se ono abo apa no ye de a minima de kodi potia ankode beye abaya bi de se ono an twa ne ho na no be ne na mo che so pese oji fame na sa fame we de me hu ni fame ayo if you say sa fame ni ye de ye den me ntiase ni wu sanke bia me say meti hoi okay be for therefore we so therefore say na nko akwose be bi na akotwitwa mfoni so na odi akogu ba bi se mehwe na wanya fame na dia na eno na chikra no afa wo be wie na apaware na asofo na ehunu amane ene adunsifo na yichi ne wonso pray for me ahodo na no so kra yes I repu wo mo sorry fie sa fake pastors no me ade na fe so kra no nya ware ni bi kra be ma no bia na onimu afi mutia ware no mu na dakuru bi na yakoyi na sutira na nani akobaso na afi otwetwe no ho na no nso so umaami bi ote ba bi abrewa na de kohye no obaifo onemo aware enyeyi so ohunu wakuma bi te ba bi a no no na ehunu amane nti we nyina ya adesuade ama yenua no mai ebi okra so a yesa da bo wonpa utie deputy minister for industry honorable Murtala Mohammed o say cabinet minister bi ato tablet ya sede ama baye bi say onfa metete no nye bibi na the fellow minister bi no twitwa na onfa mrabonte we nyina nti ma no de ye yusu on akonu ase bibire so ye num nyina tiwe nyina ye we at risk ebi ade onya politician ti mimi say we at risk papa kuntunsu at risk onu kwade we at risk christian wo eti ehun akohia se behwe yie na ebe de ebe ye se ye oho na ema ne mema mienu nipa nyame bo ade wa more than temu bia ana ya sata wiase
ana ye maame no mai na wo ye ana ye nom so abaye adwuma de ahwe wo na afi ubehunu yonko ba na afi usuro afi be ba se suku kura na ye ma ne memo a ayi a wo fa oba yonko na ne sua de kura ye hu okina wonim nia ye be record wakoduro wonim nia ye politicians wo no obi aba ode ne ba aba na suku na fa hin kusi otu ka front kura na ade ne kwa kutua school fees ya mana no wan wi yi obi tanche baabi kre o se MP asemasi ne mpran asemasi na ode ne ko ye nuanu ma ye no mo ye politics friend is saying positions kura de beba ni e be consider na ni pa susu se e bia ode ne ho na bia ko be fa baabi so but honorable sa ba ya idi na make say earlier story no ye nyina ya gidi ya nyichim enye nyina ebinum de okay bibli gidi okay tie unu akwa me din crowd se de be ono onye ni okay ni bi ono no oye fast na ye num de beto ye ni because me buy ya no catch them say asem bi say na asi say oh me de ntia be gidi ya ni say minim say ye possible say ni patimi koyere obi na de ma me gidi ni say memmanum so de say easy so mbe kire baba akosha be de na ehwehwema so de say ye betwitwa mfoni na ye de aba no amema na nim nyina aba ti be kote sa se be na make say stage managed o say ye drama say den o entiripa no on kura ne ho nsie kakra mpo say obetimi ada because who can say bi say daachi bi abeware daachi bi abenya position daachi bi abibi nti ebi kura mpo daachi no ba ye odifo ba na wadagya nyina kutankrofo wow lawyer enche bia na abaya bi ono nsoso feki ace victim ono nsoso wo ace ace ya de a chese ye nya bodni so kutabi pe na obi ampeso ba abaya timi ye ya ne de tonight o manyi mu fie num ne akire de dada ni penyina ti se ya no wiase no se ya ahokire na aba no se ye de anyu kwa bia obi apeso faso a odi pesika na se ye nuanu ma no kɔ ne sa level ye ma no kɔ ne sa level yi ye yire no kɔ ne sa level yi a na fe de na che se moral decadence no na eya ye hu the moral fiber oman as a nation your conscience any bibia ye moral no fabric kakrama suban ye tie mu yasa suban tie mu aye danadie as a people enti se say ana ye the identity of the national moral fiber na che say yakofom to the point say enya economy no nko ana awie kodwo ama enwuma ni ho na enwuma eguo enya kanea dundum no nko mpo na ekum yen na emom ye ne ankasa ya dwempo eda ye tirimu ene kwan a ye fa so tu anamon eme ye hwese mpa ye nipa sede onyame boye ne seso no se wa ho onipa ba onyame abo ne seso se ne seso na beda badwen na betu sa anamon na se yesika na ade kopeu se nim na ade kopeu se ye dien na ade bi kra na ade ko se obi ama obi anya amane obi akoto haw mu na no susu se he no man ye kwi so there is the need to change not only political leadership but also your conscience and your attitude onipa senia ye niema fa hwefin ya shata bebrebe yes ra no pa ne ye dakro ye ko prefin every one man your one day into ye fina for 29 days here na 30th day no as a say frapra ne mum se da no dura na wa ye ya frapra no wo ma frapra no sika ye ntua zoom lion workers ya wo ma tuatise wo ma atuatuan ya na no wo ye demonstration wo ma ye adwuma kuo na nkasa na ode ne ho no aban nsi anamu ye local government district assemblies ni municipal ni metropolitan assemblies eso mtu o muka na aban no fa district assembly common fund no yes statutory payment no on san kan nto mo so mtuntua wonka ana on so atua workers yika ana fin gu abonten na so me so a na one day yes ye nyina my final question be on the floor of parliament okay na see local government minister on the ome kan kire me kumase da ye environmental day e ka se ne boy okay back to we say sani pay ya honorable mo ba honorable Kuntu say sabi o abewrabai so obi a radio station say nyesika mpa at least wo level bia nipa kura hwew you even need audience no
omo expect say wo be lead life wo be bo bra bi e do kura kan bi na be mo atie wo ana so mo ntie wo na titi mu a say bi asipan na ana make say de me won say den na be ma obi sebi ye kura mpa ye mema me gidi say kuntu say obi ba ofie na wo hye sure so abotimi aka say oh mate say me nua asmasi ba mfie me kwa kofa trousers ase ana watade ba kuna ya wo hye no ojarabia no akata wo nan ho but ye wo ma wo Ghana ha bitimi twitwa wo humfoni e de to abonten ye hu ba ko UCC student ewurabe ya be say ko ba no say sa na ti a nti ehe na ye ko nua say asa moral decadence say ye sunu so kura na asa no so say is he tiki se bibi ti sam do kodo a odi kan ehwe wunchi baby efi osande suatra ana orukun oman se kan no se ekoya abakosem ana de yen amambre ne suban a ena na ejanom wode ti fie a na ehwe ende di orokodo ya na oyehu osande tike de bia meka asemi chiro de school nto agbawo ana adza emanyipa otum sesa fitibie bi owom okotibia fufuru ma omana no nyam ye nyamesuro oye nyamesuro onam de nyamesuro nyi honti obi betume suade a kodunu pempenso oyewi ehuma me pa chana we cry for no be polished ewi ana me ka cho sande se me fa na abu fa na papa man sika kwekwe koto do consum problem atoro consum pone se san capra na aka no oba fa man papa na o hye no kotokum that's the beginning of the process no that podwe it is a papa yan man na me say kwekwe na do kuna kotan san wo he a kwekwe apodwe ndi so o keep okodo podwe so what come from what trouble if you keep some podwe na okoda no podwe sika na enjinjin baba ne koju ana kwezi wacha tise ehuma me chena nti obi be ye professor obi ye professor doctor obi nye debut debut yinara na so onyinya misura dam suba obokom bi nti ko secondary ehun efie bi ofan surobesie na nyincha okay manite a omono be lawyer mama no ayi kakra dimension trace ye hwe we nyina awia esese onipa adwene oho onipa a omu timi free omu pem yesa na masa na ehu akohia sese ye hwe wa adwen soso na so obeti ohu ayi psychiatrist or say a canal say ye dey na mo nyina abo abadam kakra kakra yeah sisi o se nipa be said said nine na num bi ahia baako say nine na wa team say baako na amba but am from eti other more serious ehia ma say eduru sabre ya de ebe ye nyina achi no yensan fa ne mampanifo psychiatrist no mo hwe psychology yenfa ne fa sa kwan because eduru say we hear more help than condemnation. Okay, now be here lot of people society mu a omu nyina matese so attempted suicide crapping depression etimi kofa sa de ma we nyina ba eti as much say bedadwa say wa yes sa ampa wono an ye ya nya brain so na clinical psychology yemfa ne fam na yehwehwem so kakra ebia no ohia mo bro hu no condemnation was anya normal okay yeah 30 million Ghana cedi recovered from NSS directors na chese eje kuntu sikana oshe ho baby waiting there na 30 million oshe ho baby money zo ministers chased away from Wesley College in Kumasi na dance so mejidi say story wote na no pay ya inua kwa msifa kan ne deputy minister education ahwetwe nkomo say contrary to the amount for can say we granted to say Usain Bolt no say there be wanwane na mu bi ahute students now you say it came as a surprise to everybody. All the principals were there
And they asked the students why they were doing that. And then the students complained of the non-payment of the allowances. Okay. Asama okay, no so nkwa campus connect. Nti yen kan se mienu 30 million. Say yetimi fasika aban sika. Kotu efia na se ye che ne asate ne ye de ba kakra kakra. Tike. Anape dama semi bobo gwa ma wakade o national service atu yenchem na osi ho amde baye bosum baye enuma na esiani if my memory and as a margin ba jimagina brand dia makade osi baye bosum esia na bosum enu Oh sir. na wa proda na wadi ni mo pipi dasa aba ma yenya age ma meti presenter bi kura do o sisi ayen iska won fa nkoma friend to mo fa nkakra crude oil won fa nye yenya age ogbe oh my Ghana Se kromfo ko wiya de no sa ogbe na obo kromfo na baso na mom na won gbe o man won ton Adazi, no one chesi kan mo bi amfan din kunu kutokum. No hu de yenyi oman biara. Mo bi apɛ no pedo ye. Anti 30 million aba. Question me bisa. E ba asem bio. Mam pɛ dem bisa yin. What next? We kan wo hwo ye. Aye fan yi bi o mekura so. O fo opan ko kufita. Ola asem okay. Ye kan ye. Kufita asem kan ale asem ye kon ye o Sanders wo de 30 million aba 30 million no ebembio eba asem bio no wo me yente ye o sana ye o man sika na we betrana kansem bia anhwen ya beka ma onyi da wo kan. We wish to assure Ghanaians of the BNI's resolve to work diligently to protect citizens, foreigners, and the public purse at all times, at all material times. Anu waji 13 nti ba asem bio won kam yente mama pa dem kan. Yes, sir. And an can conswear. Is an Cassica now conswear? Lawyer. And in Gracia now try sir Obersanoa. So, what we are complicate issues. What we are, Oma, Adiano crab, or gravitino, or man be kese. Now, fee or pow huntuma. Sa national service scheme as semi by. A bind by Gia Tum say, and in grassesem, the idea a year amamoyesem. Na a bind by Gia Tum say, what fairly in the fight against corruption, no. A bind by born Huabasso. Oh, my idea, my investigation, my chere, Cromforno, my essay. Now say, Ubu ram dem, Nam TV see all, Nam yen shahan after TV in the court. Now, fame a tumri cacoso full like police station, my coyer complaint say, Cromfo family TV call. Wabra many tia, so what they call. Protection, I don't know. Protection, no, I don't know. We you a new tune chain, a buying, now Cromfo ball mine a cronuvi. No more this kind of court, coyer the omo pe. Same fear me a new, sa fib near Chile, and it be an affair, was him a whom, my chiwon, a few more famra. So, yeah, say, almost say 30 million Ghana cities. Sikanang said Dorso. 90, almost 90 million Ghana cities. So 30 million Ghana cities here, conservatively, $10 million. Now it's about 10% of Sika IMF for the brain and saying. If Dania could try IMF for say, watch the or man, ye be ye need Sika, the watchery budget deficit. It's IMF Mebway. The first tranche never near $114 million. Nipan 171. Nena mani ani heye. Omukura omu men. Omu men o mani sika ho. Timi aboaboa no. Edi aboaboa no. Yenya sa sika na IMF de bre yen. Aja ye ni guase. Eno how ni achichire yense agu echi no. In the name of conditionalities no. Yenya mu 10%. Free nkiti ho. Wokai Murtala Mohammed Kure. Deputy minister. I say a minister, a cabinet minister has ill-gotten money, filthy money,
say allegation or ye tiano. Allegation. I be our friends is here cry be our because me bune fu ye. Wa pa ho cry. Ah to. So wa pa ho chew so bomu chichie finsi aze be ka chew say den chiba wi a me nye ho achinye. And now it remains. Enti sa we nom district one manager or national head what NSSC we o ha wo ma wo ha atimi anyinya sika we nom abo ano 10% of the IMF they pray. The total amount near almost about 90 million Ghana cedis. And also about 30% of sika na IMF they pray. And unti momoame man kan wo ma fidie bi say me hwe Dr. Asemfoforo. Okay no. Me hwehwe no na nka waba no wo hwe president Mahama anim no wa ka kire ne say woni wa pamfo president Mr. President say $114 million e de bre say munni bi wo account mu a modua sani onya akokuduro mre bi e ko hwe president kofo anim ka bisa ne say oni Ghana sika da omo no hudua no me hwehwe no no anya sa akokuduro wenum for 12 year omne na nam ho ekoba national health insurance omuwo oma di 30% national service oma di 30% of sika IMF de breye na sesa dia seka brabonye de ne si atiwe ye nyina ye hunu amani a ye num bi ka mini yen Honorable Pacho or say according to the source some of the implicated directors had entered into an agreement with the BNI and were currently refunding the money. Look at that, which was part of the amount paid to 30,816 non-existent national service persons from September 2013 to August 2014. Now, information gathered by the Daily Graphic, which first broke the scandal in October last year, indicated that the fraud was perpetrated through mandatory, voluntary, and overpayment of returns. Look at the insult of it. Share Tim Didier, any mu. Me, as a businessman, other businessmen, other business concern, ebe kwa akobobo sia legally. We are adwuma na wo boka. Ukotua wotinsi ho. Se bank court de do call ya, oti ase. Ne agi judgment ya wa. Utua wotinsi ho. Nyasa legally wa call e de wajapade akosi aworwa. Ya hwehwe o krata mo hu so ye credible. Ana company ne ye credible. Yebetumi abono sia na odi aye adwuma. So odi ye adwuma ana akoye adwuma na akoye yie na kabeda so a utua wotinsi ho. Na we ya ono wakobo obokro no nam nyansa kwan so di dwumadi a hye so abo ho kro no na wie na so wa kire da na de na akohye kokoam say ya agreement na metua ne da say what kind of micro yetimi what kind of ayeso so akromfo ene awudifo so more than people living in decent life na wo bekwa akohye san krofo we no ye harvest no na net front seat no me chairman for harvest asori wo na to correction yakese tight woman na the content me so asem na memra unu aso because asem we say dey hear me pa say October na sa asem ni see ya identify ni pa binum omaje atom nti na omutuatua Philip Ethiopian Enoch no bi sa Philip say ensuo nie ensuo nie ade na si masubo ho kwan October up to this time April mu na ewe it is a case ye try mpo a na prosecution nti enka den kwa na here ansa na say what is evidence be te ho ye gi sika nso penso say what is say enu nti ana ye kase President Mahama on na aba NDC afa corruption to ma de afra kuntunkuni nti they don't have the moral courage to fight corruption in our system enu nti ana ye new patriotic party ebra ye koto aba yi na na do da kwakufu ado na ya dwen po nyina ne se esese ya restore confidence with the average Ghanaian mu nipa ne mu se achia ne mu ye wa mamuo papa kwan bi da wa se new patriotic party ba mu na na do da kwakufu ado ye president o say I will protect the public purse enya bia na ifo de bia ye hwe ha na de kowie na wie a chasing the wild goose chase ana mfre no kuku
prosecution me say businessman to say many will be biara legitimately apply for akọ bank akọje bosia e fa so na company na ntimi atua de ko gina court na me sa na de obakọ no akọ wi ade o se me de na kotra dem o ya agreement se ade we be ye ka part and parcel of ya brabo ho a se ne be easy kura no ane say me say money wrongfully paid utua money wi a e wo ho na scandal na break afi ye se ne ye age create without interest. Create loot apologies to my lawyer. Nansen be a companies be a tweet sika ma omu I don't see sa na koye here. Afi ye se ye gine kakra akra. E ba be part of your life. Sir Ada eno obehwo etutu so obehwo. Sa na mkacho. Wonu e behia. Sa adzin enu na obehwo a etutu so obehwo. Sa anhwe ya na obehwo. Esi hwe ya nchare tutu no nhwo. Nti dem su na ada hya asen bokwa wi. Tigehwe. Ayi me no kanse be ayi mo kan me ya de oye MPP aban no ba no betuma ayi ensesa ma damadi na sibotu. Ebe ye hu bi pen. Oye den no we what to tell one. Oye den wo fi abem. Onyipa ni su enye party onyipa ni su ni ye kan wasem osa na nyipa na obeye party na se nyipa na onyi su papa enye party no be bibi nti aya mo nka da masam no kura de oso mo doso this baby your heart was power minister baby apemato no or ham power uncle guntu when you say yen as a nation no san sense obroni beka say we've not dealt with them ruthlessly and na me tie BBC ansa na meba yes party bi ne chairman we fi country koso wakwakoye corruption or stand the trial in fact I recommend this yen prosecute no but I had the ba ase ankurada agro bi ne yedi menu atike am de menu ya pemp ma penti na ya dwonkor ma me kia na suke yen omainara na wo de bia me ka kwa me omainara yenye krado ebi se leadership oh masa wo yedin na meboa ma me hiamwa mesra me hiam afro to gbo ase boko masa wo nua no me nua o na ma mo fa se onya abotar mere me jeja ofa kukuru no ntimi a ofa se me kukuru nta me chende mo kukuru no kukuru bon sabe awu gina hwe sa anya papa wo mpesu ado ha arepe metiwo call all ba very encouraging what show nkran ebinum abo pode wo botu ona mo no kware as usual yes over tene de enyi ayenya me mbre ehu wo botu ona ngusu na obanti anya dom wo bo chi dom Ghana funara yanya krado enya party o enya party because nipa atumi share nsem se obehwa ama ya krado no ono so onye krado bi na tumi share meti hey uncle gutu meti hey se meti se so bi akodi sika apart from some kind of newspapers na ya ho interview me ne hwe ye biem ye wo aban dwumadi wo ho a omubetumi ombehwe se nipa no wa ya ye twe na so no so onya tike uncle gutu tike outi hey warati hey if you don't want to ehun mera me ho ato no be disescribe se me na jumari dini ha a pededi once no kwar na tenten ne bedwuma men if you don't yipa nyana wo kan wansa papa akronfo na wo be bia woten de bia wo kabom sen anokwafo atase nti kosibira akronfo wo Ghana baka bom na wa trafa akor wodi etie wona wo pede enama koye no oman asomdwe bia de nti ya party na ba joman Ghana fo yare yesu ne ya ban na ba joman so obi ahase se me pacho me wie ye obi ahase de obeti no kwar bibi o de be hye ne nsa obaye ne ye na wunu yare ya bona baka chande kwaku adare ye odasem baba obama Ghana yi Atiga fen man baby uncle Kuntu Fiba no I think he's right
But I hope so. Obetche be ofi be because all head here say. Oh yan. Confine ba na ka. Wo fi me fi. Confine ba makas ma chiro. Afi manager yes, individuals. Yes. And your party. If it's a DIN NDC, a DNPP ntimi nya adwuma. That is it. Na me ne nyina nim say eye nipa na keka bom the aggregate of people. Na ya dwen po we your manifesto mu. Ene ye ni so ade hu ana de ye adwuma no. Yes sir. Yes, I agree with you. We go back to IE. Maka kire mo dada tamale. Enti say presidential debate ni emfa nya adwuma de a ankitike mum ye nya ye because ye be ye biu. Eho ye busa wo nyina kwan be no be fa so be ko kata se proye e wo system no. Ye nkɔ ne nkɔtie ni ananado danko akufo ado ka fa asa corruption no. Or say the leadership, the head must show by example. The leadership must be incorruptible. I endam smith na say nipadua no ankura no esese wo ye obi a wo hu fi na katasese de proye ni wo hu that baby am ne ya adwe no. So we are presenting Nana Danko Akufo-Addo to the people of Ghana. Se mo hwe no oni leader obenya akukuduru na ode be corruption because ono ankasa nipadua no gina ho no se de me nua kan enya de a katasese ene proye so 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 the leadership comes in. Are you serious? Only ni say ade wo say ye me ni bere pa. Sir, as of mine, because sika ye kwaje. Yes. Na sir, sir, yes o man ni sika. Yes. Na yetimi nya boabo ano nipa na o mo ko fa sika no. Menyi ni so ko ye binum kra ye nemu wo mumpo. Angudo mo 500 o. Dabi o me 171. O mine 90 million. Telegraphy. No, what me for o mine 90 million. 90 million. $30 million. $30 million. From October 7 break here no mutu ya kakra. That's can umre mbila msimi mtu ya kakra because oh me kasa mtu take me no wa DBS here. But you be show clip be nra you see wo West College. Me no 1 minute. Ebobo no ankasa. Be wo ma se be Mr. Mpacho. Yeah. UTV for me can who be near no call Brazil. E wo Kumasi KGT ama. Nti ko yi ayo de. What you say? Ko na sika mi asu ko di. Na o go dis guy. Ticket ni ye who is na who say di ebeye niam bebre. But the leadership of the traders in a war KGT ane market no ene mpani tenase. Na no regional minister bondi en call vetini. Obaye na yanyam or in acting position and of free leadership no nyina akotena. O my road map kama. Adwa da ebe say register entiase e wo mu ni say you be register on biometrically. Let's mo start na. Me ba you register wa. The yenim ni say you ti slip ne maw. You data gina wo so. Enti ye ti asese ye we are that document. You be register wa high court. Na ye Kumasi MPs. Na ya sensan bi. When him say Kumasi MPs nyina bantu MP pe na lawyer. We o call Leonard friend. Yes. Kumasi MPs. Oh, yeah. Okay. Yes. So we will sign. Now as witnesses near the court. Sebeye ni ewia. Monfa nkofa be. Because manfo ani abrepa. No mo start registration. Registration no omo nya slip no. Matese ase afa no mo corporate aba. Na matese Kumasi mayor ni amba nsem bia waka ne ade bia ma workers traders no ene nye ho. Enu nti o the police ni sojafo akogu ke. All withdraw wo immediately ansa na yenu bia du Kumasi. Na omo nya the proper thing road map na ye nyina ya dwene ho no omo nya ma because project ni laudable. E ya the papa. Very nice you mean so who you know. No me win. Enti obi an for the personal you be a go for na Brazil no go for in Brazil. Hey. Embargo just ni. Mo text message so TK. I say e bia be say obey ne hu ni asem. E bia na nkofo no che na mpa Edward Efri Medina. Yeah, if you see benya clip na some na see Wesley College na ye be show see ansa na so da ko ye bre na sonso enya nso ye momra ankafo psychiatric hospital na mo be TK bra ho na be hwe se nua wo ho nyina ye twa ni nyina agu we ye maame Cape Coast no TK okay we o say wani kan glaucoma ho asem actually you better see betimi a contact wa TK I really like you Bridget thank you very much my baby is 6 months old and I okay when you are health and some tell actually Rebecca University of Ghana SRC voting no actually say free and fair election any baby school for
who got trouble the muyeni. Okay, when so at 60 years. And now, hey, I know pass him saying our day ba. Ah, okay. Raskuntu. Respect. Yes, we be animal call Wesley College. School for that pamo almost the yentio muntio masabno. Na apamo momoko. Almost mo campus connect. No almost more problems or can yenti into mo pamo mo. E bi mo describe no say unruly. Said your moye ye no. Bi no feel say enti no. Ye hwe footage no na yen ka ho asem na yen sori nko. Wesley College say me school mo. Sir, honorable say honam go school. Na when is no asamaranyen Mary Raskuntu yapon and I'm not coming be oh yes disappointment on the part of Ghanaians school way more brow way my allowance in the marketing ketia say the ma enya wonko nursing training for nyina omo kasa obi ani otie wan asem enne ma sorry akojina say na omo nyina so student leaders pay okojo to ablakwa ne fellows uzu kwachi na mu nyina ma student leaders and I'm saying na Dr. Manibo man kan ho and I'm say Pesa White doctor mu nyina won ka bi don't go there na men come out yeah me boa ma come there me boa na mo ntie de nipa ka de mo fra ne ka ahokyira awufo wom mo fra yi a future teacher for edu ba bia na e refie ho abra na nado danko akufu adoko kan free SHS mo say wo teacher deficit wan you need teacher enough teachers in the system wo be free education wan na be kire wan ade mo fra yi so ye tire ni wom no ma be fill gap yi mpani free system mu a wo ma ba be hyem wo mo so na ye wan abro ni atete wo sika ni bi ni ho allowance ni bi ni but obi nipa kakra bi timi di 90 million within a matter of time we kra ye ni a ye hu a ye tiresi and sika no kwa na call just like that come there and then you go there campus connect say you ru wo ani apam wo so mo nti omo aha tk ya be hwe me adi mienu pe na mpeda me kasa wo national security and our ministers work ho no when your intelligence say no and your ideal for them to go at that time that say we I mean I'm not talking how now I'm saying I'm just talking as a politician devil's advocate devil's advocate when you damn intelligence yes, there this situation be an komodo man so to form very good into very good all the work and a two I would there and let me say discussions na na omokano one more the request to be at ministry name that request has not been addressed and it coming before me feed on kobe konumpo no the obetum kwa friendly desk oh masa me ya umwa mpacha ya umwa na de oba so be boa no pa o me ya umwa obe friendly desk no one ba harmonize another be discuss issue no na wa hwe the way forward so that the leaders will go and talk to the people before they go there minister didn't so strategy wo mo mama can that strategy the and a crisis strategy me just say strategy and an immaturity strategy yeah point for Raskuntu and honorable Kukufu and moti omonka no ye pagya ye mu ne mu ya kan say o man Ghana ye waste time meet na ye call ye
asɛm nka betumi a de bɛyɛ sɛ 30 minutes adwene ho 2 hours ɛna mepɛ sɛ meka bi to deɛ ɛyi kuntu kaeɛ no deɛ yɛka to so no koraa no dɔɔso kyɛn ne ɔno ankasa kaeɛ no ɛna mɛsɛ saa de no ɛwɛsi yɛ time nti yɛnhwɛ sɛ nɛ woyɛ corporate institution woyɛ meeting koraa wopaa wobɛtumi asɛnde adekora mbɛka no nyinaa ma nkurɔfoɔ ɔmomfa ɔmo views mmra you can sample ɔmo duru yɛ apɛ within 30 minutes mabɔ pɔ obi akɔ akɔyɛ n'adwuma time na yɛ waste no ɛma ɔman no ntu mpɔ finally headmaster for na yɛsɛ nkwara ba bɛtwerɛ exams a na mo hwe wɔ mo sɛ ɔmo ntua mo school fees mutumi mo gyina abɔnten bɛyɛ sɛ 30 minutes no I think sɛ saa de na wɔ sɛ egyae district director for ne yifoɔ no mo wɔ he na saa nneɛma no ɛkɔ so asɛm bi kura hɔ a sɛ esi na ba bɛduru ha na ansa na minister for education akɔ akɔdi akyire why ɛfɛ bi twebɔ akɔdua yɛbɛsɛ nhyɛ mu